Kuliah sebenarnya fibro season 4 kita set page akan ke channel ke jonga kita support yang anak support te kuliah sebenarnya fibro te akan ke video komentar nomor ba kibun kita kali kamtam lele kini kita nangdai thamai kita dai kita pas kelas 10 support dan kelas 12 support kita nangdai new thing ini nangdai kita thamai kita nang sedang ban apply kam thamai kita sedang ban for exam nangdai kasin kuning kita patip ai mo te kali ong kumno ban penkre sepang kini ke exam DSC kumno ban prepare nginyo kor na ngin tit kor na ngile kumno tatatar marba kipatip tenga snack nang ka video nam ta ka jongki tel rapisngo ba don kam te sapik ya ka video haduk ka bakut ngan na batai habe de bat kini kumno ban penkre kum kino kijikli kiwan te hakane mta abde ngan batai ba habe de bat ka grade 4 jongka DSC mo kono grade 4 jongka DSC maka exam kala jan kila man la ki district la sangmi bet kini ki exam jong ki DSC te hangne bde ngan batai baha swatang jongka grade 4 e swaban poe kata mar kibun ki bom pa tip hamtam ki dem barang sedang imtip re kemud ayu ta ka DSC ngala pen apply kam na katuk anengot te imtip re ke e kata ka grade 4 ngan apply grade 4 imtip re ke e kata ka grade 4 ki ka ba kitip magi kalau majang pion chokidar sweeper kamtai kamtip rek ai kata grade 4 kum hapo is kasihil kinom ai option rek shi thobek grade 4 kata tali ki post ki line te nre hapo ka grade 4 pada kidon lakajong ki hapo ki post pada te hang tu kram thore nre hakwe ki district ki ai lakajong grade 4 hapo ka grade 4 kan hap ka pion mali sweeper chokidar cleaner and helper lawatandan maybe jong gino mdere jonga yudon lagi jong kita gi atandan and changeman dan driver don gi driver ki bahap ko grade 3 don gi bahap ka grade 4 driver don bahap mali kita tater kita kemut ba ngan su batai kulumbet ba gino ki pus ba pelaj lembaga DSC ki badai hapo mut ba kelas 8 pass mut ba kin habe hapo ka grade 4 kelas 8 pass dan kelas 6 pass kita akan hap ka grade 4 kan mau itu kita apply tenam ta kan kumno ban kre kumno ban yok kod na tit kod na kajenjar ba ban I suggestion ban ong ba o tit kan ka kod o tit kan ka kod kajenjar ba nomor ba pinnom yo are tang kawai ka kod ba pin tit phya ban puli bun teli ki kod nang turo puli pisayo lum lang kita ki knowledge ki jong pi te kamta mi gini ki sang thmai class 10 sepo mar don ki ba nang pa la chongkas na ki apply pas class 10 ro apply ba chongkas 10 ro apply ki don takadau batai bahas bang joki nomor ba kini ki la pas degree le ki balik degree le ki la pas master ki ne ki la knowledge jong ki la don pa khle la kim pulih kor life hole ne sa phoma ki yo suk na san ko takadau kini ki barang yu pada namta jong pi tes ngaba habe de bakane nada pi kwa bana pier namta kane ka exam DSC ne bila de apply ro te hakane exam DSC kan mau ka grade 4 ka total mark ka dei san mark ka exam tang san mark mau DSC pion mali helper ki sweeper tatar kare tang san mark ka exam san mark ka interview long shispa mark te ha ka exam hakane ke exam kan mau ha kadang orang pi ba penam yo re ban thit ngoi kot ngamla re ba soja se pi ban thit katu pihak puli kanu kot kalong important bet kalong kanyara bet nyo bet ki jing tip nang tu khendit ma pihak dan kaman puli bun knowledge general knowledge me clear don kaman puli general knowledge bomde jong me clear don kaman puli jong ko perse bro ko we don kaman puli te don kamlang baro ter te kadang mla re ban soja kot kadwa pitit kono la pismat on pli kot kanyara bayaki takadau syupun krebek mat laj na gitaru haban what extra biang yigi bom don hakor mun ba kum ka general knowledge jong me khalia don gi bom thoru te phya what extra mpi ki banang chujie thmai padon ba tho phya what extra smapi enta shubu jong ga DSC na kasan phoma ki don gi general knowledge na ka san phoma dakumno jong ka me khalia ba jong ka district ka apply la ka dai ha east ne ha west ne ha ribhoi ne ha jantia ne jongka tu district khamtam khaptip ha ki general knowledge kum DC
kumtai DC video bat mai video kerteng la formono ega taka distrik kumtai ki kerteng jong ki bakar jong taka distrik haban tip ki jaka ki ponam jong taka distrik ki history jong taka distrik haban pule ba ki jing shat niam ne shat e ki badai jong katu festival badai jong taka distrik haban tip lor kita ke kinwan dapat jong kami khalia bro away te total general knowledge jong kami khalia na ka sanphoma ka maximum ka babune kadai san arpho na ka sanpho don ki ba khamduna don ki por ki babun yang taro kama ngasubu ba ka maximum kadai arpho baduna ya kan long khasan talegi general knowledge Meghalaya plus jong ka district lat yang ta kin sa don ki jengli ki ba wan na po Sepang constitution, sepang politik, sepang science, kawai artali, sepang sports, kawai artali, kinya mix lah kejong-kejong, sepang health, sepang entahlah mix lang baik, sepang geografi, sepang economic, sepang lah mix lang tapi prepare katba pila menta kadau ngamba pimla are banyo tang kawai kakot, tapi pulih natu, punya natu. Teh next video beda dengan sa persang ruban wat iki question kibarim te sapej ni sa solve kita ikutin kebarim kumkino kesewan kita kejengkeli dengan seoblat next mentah dengan yarap tangan melatai dan nakata kasanpo kemau ngadapong sanpo mak arko tali maksimum kenwan gijige Meghalaya plus nakatuka distrik kari aboy nakadeka east nak west mentah kata ter kap pule lo bro kamtam kiri hapo distrik nilai pihak wat mapi mdon reh kikot baik tho pihak wat hi mapi marba nang thmai disi bara thmai di mano tata ter mano bro ya katuka distrik lan muno ladap establish ke distrik layo na dumeno kaptit ya kata history jong katuka distrik di jaka popong tata ter iwatam pia pulikot nane natai kat bakiyo kat ba pila banyo ya kata ga knowledge tel adam nantu pada nomor ba ki po interview marba ka exam ka itang qualifying kemud ba katkum ka number of post in sapoi haka interview te lada piyo tang live homework na kasanpo te ngala sure pa ba kinom la are ban poi shaka personal interview marba kijingkeli kisuk kiba apply pada gibun kiba apply kin don kiba lej master kidon kiba lej degree te kini kiba pass ke kelas 10 siapo marba kadai ka post kelas 8 pass te nomla reban ya compete batki la claim ke record la da pipoi tang ka life homework mar kiwei kiba la da pass degree lej master la da complete record ru ki sulai tang malai thoro kin yo hi sau pho mak ro kata telah garanti majority kinyo baik ya kasah komak kerap ya pelikot bahala tapi kuat ban yo kompet pat kiweru marpus kadai kelas 8 pass kelas 6 pass te pinhaban ya kompet baik habat derada bangta la qualify saka personal interview dan san komak te san po ngom sispa te nere hapo kidi si haman lagi distrik omla are ban tip ki select naka merit list ki select kin plus lang kita ki artali exam bat ka personal interview ne ki kin tangka personal interview ne kata umju ai jing thora umju pen ire ada mi result successful jing candidate umju pen ire ki yo marks ka total marks jogi umju pen ire menuru tengim juti bra ki based on personal interview only ne kin based ya ka exam ro kata tem juti bra Mengutban lapo interview kata tekin tip yang gitu hi ba na pendek interview lan bahasa interview lan gitu ba ginong sim interview tang gitu hi tip kiyo ki based on what criteria based on bakile bahag interview ne based on exam ne kata tem la tip tang ba kalong kuntai ke proses te tangkan tahi pila sutu pila syai ba ngathrai an kaman puli ba te kamdere tang jike jong Meghalaya pia buat ru extra jike shabaru pia pulelut nagi social na kane natai bun ba ki information ki knowledge pia pan puli general knowledge ki constitution le puli ba president of India vice president prime minister kita rahap tiplut teng ki wan ki article po constitution politik hap nang ba puli finance minister di mano ka sports ru ki jingje ba je berang thmai olympic tanang sulong tarter presiden jong USA di mana presiden jong Rusia di mana presiden jong Israel di mana kita ibu kamlong popular ba kamjie menak suggestion sian kamlong popular ba kita lihat kapan kenawa hewan tiba tadi jong Meghalaya na de desa baru entahi te gini ki
border jong Meghalaya ne border jong India bat Meghalaya ne bat kiwe entah kapan kaman tip je kita ya puli bah kan kre ski paski te kat ba filai mar exam kala jan adai ba kloi le te hau Disember hi le November hi exam kala wan hi te phiaban kan kre kat ba filai te tangkat ne hi nak le ka jonga ban pensai ban yarap lem ngatrai kala yarap hi kit katukan ne na te akan next video deh ngasa persang ban solve question ngan wanra ngasa wat nang natai te ngasa solve question kibayo karka kibayo nang natai tangkan nahi kublesubun